Dragačevo trubom osrećeno, ružom ograđeno, s polja čisto, zaglađeno, a nemarom ljudskim često nagrđeno. Krajem dragačevskih puteva i ulica. What a wonderful world. Idemo u Drogačevo, ali ne putem preko Karaule, već onim sporednim koji vodi pored Zdravljaka, Rasovca, Goračića i Dragačice. Prati nas ledena kiša, na vrhovima jelice beli se sneg. Selo Goračići ima 13 groblja. O njima dugo vremena niko nije mnogo vodio računa. Uglavnom, bila su, sem retkih izuzetaka, zakorovljena. Prošle godine se dosta promenilo, naročito na grobljima Ružičića i Čergovišta. Ružičića groblje nije uvijek bilo ovako. Stari spomenici grobljaši, kako im ime dade umni Radojko Nikolić, nagriženim vremenom rušili se i zarastali u korov. Sada su ne samo dignuti, nego su natpisi i ornamenti osveženi sa bojama koje su karakteristične za ovaj kraj. Na jednom spomeniku klesar upisa: u ovom grobu je telo Stevana. Prezime nismo uspjeli da pročitamo, koji pogibe od lopova. Penzionisani službenik SDK Rade Ružičić nas uputi na groblje Čergovište. Zaluta smo. Po izlokonom putu stigli smo do kuće poznatog estradnog umjetnika Rada Jorovića. Ne nađo smo ga. Vraćamo se. Na obližnjoj njivi Todor Jakovljević na pitanje šta radi reče sijem zob. Upućuje nas kako da stignemo na Čergovište i kaže mogli ste kola da polomite do Radove kuće. Kasnije saznajemo da Rade Jorović sa komšijama nasipa ovaj put svake godine, a opština stalno obećava da pomogne, ali to ostaje samo na obećanjima. Kroz raskrčen šumarak nasutim putem stižemo na groblje Čergovište. Kiša utihnu. Sa ovog proplanka puca pogled prema Ovčaru, a za lepog vremena vidi se i dalje. Meštani mesne zajednice Goračići i porodica Stevanović sredili, može se reći, konzervirali ovo groblje. I to nisu radili napamet. Veliku pomoć im pružili akademski vajari, konzervator Mića Ivković i Zorica Ivković, istoričar umetnosti i ikonopisac. Svojom stručnošću i duhovnošću učinili da ovo tužno mesto bude lepo. Pored obnovljenih višebojnih natpisa, svaki stari spomenik grobljaš zaštićen novom kamenom kapom. Eto, tako su ovim grobljima, o kojima smo vam pričali, potomci vratili praocima dostojanstvo i zasluženo poštovanje. Da sloga i upornost uvek donose rezultate, primjer je firma Tehnodrvo u Goračićima. 2 diplomirana mašinska inženjera, Milun Ružičić i Srećko Popović, radili u FRA. Došlo vreme sankcija, ratnih strahota, pa posla i plate sve manje. Njih dvojica 1992. godine počnu da prave na Ledini ovu sad već fabriku. Opredelili se za proizvodnju drvene galanterije. Vrsni stručnjaci sami konstruisali mašine, a one koje su kupili prilagođavali inovacijama svojim potrebama. Tako su napravili mašinu presu koja od strugotine bez učešća hemije pravi brikete za ogrjev i peć koja sve otpadke od drveta pretvori u energiju. Ovaj dim koji vidite je ekološki čist. Za doprinos ekologiji 1997. godine dobili su najveće priznanje Zeleni list. Pažnju nam privlači skup zgrada na proplanku Dragačici.
Do skoro ovdje je bila samo stara kuća i veliki tor za ovce. Milan Filipović, Filip, uspješan poslovan čovjek, vratio se na pradedovsko imanje i počeo da pravi etno selo. Ovdje je sve od prirodnih materijala, nema plastike. Dočekuje nas ljubazna domaćica Vesna Jakovljević i kaže: danas nemamo radnike, što niste javili da se pripremimo, i poziva nas u završenu zgradu koja će biti kafana. Ulazimo u prelep, topli dom. Vesna i njena komšinica Slavica Novičić služe nas domaćim vinom na starinskom šporetu koji je nekada narod zvao cokula, a kakvi se više ne prave, brzo provri voda za kafu. U razgovoru saznajemo da će na 30 hektara, koliko sad ima ovo imanje, biti naseljeni jeleni lopatari, a etno naselje imaće jezero, bazen i igrališta. Uživali smo u ovom ambijentu. Kad smo odlazili, bilo nam žao. U očekivanju da se završi deponija Duboko, ova u Dragačici kultivisana, postavljen video nadzor i ograda koja sprečava da smeće zatrpava put. Nema šta, prava stvar. U Vučkovici mlekara Valeta dočekuje nas srdačno domaćin Nikola Mijatović. Dugo se nismo vidjeli, pa se obostrano obradovasmo susretu. U dolini svežeg mleka puno novosti, a najvažnija, danas u mlekari radi 100 ljudi. Dnevno se preradi 35.000 litara mleka. Kako radi i koji kvalitet proizvoda mlekara Valeta nudi srpskom tržištu, najbolje govore medalje osvojene na Međunarodnom Novosadskom sajmu. Od 20 prijavljenih proizvoda osvojili 6 velikih zlatnih i 8 zlatnih medalja. Ove godine paleta proizvoda obogaćena sa nekoliko novih. Po italijanskoj recepturi pravi se sir Primo Sale, jedinstven, nežan sir koji je odličan i na grilu. Valeta Ricotta, dijetalni sir pravljen iz surutke. I hit ovog proleća sutlijaš. Priprema se na tradicionalan način izuzetno osvježavajućeg i blagog ukusa. Tržište ga odlično prihvatilo, pa se proizvodnja povećala. Probali smo ove proizvode. Izuzetnog su ukusa. Verujte nam na reč. Na izlasku iz Valete dočeka nas hladan dan i snežna vejavica. I think to myself, what a wonder.